Gilla 30 Bagmani YTF Bodol Rock Gumoti Hankoni DM Torit Kanti Chakma Bubagrano Mokol Bukta Kifili Rohormani Ishak Nanglia Malayna Naliani Bagai Abono Tuy Himboto Klelekha Torit Kanti Chakmano Gumoti Hankoni DM Nornani Nangai Hine Kodangti Salakha Gilla Ti Pramotha YTF Bodol Rock Joyawi Naitongri No Badis Kimangliwo Chakma Sisi Sisi Chakma Hai Belai ke khak hamani sal hangai 25 tarik sarei sini Bubagra by sini CM sini Gumuti district ni DM by Malaya hi haimani belai kudu boro phone khaijat ang nije bu khaijat message bu roja WhatsApp ti sini elaka ni development ni bangai bo kuno response roya ni bangai ang CM no saka CM bono phone khai bono bu response roya ge Bubagra bu bono phone khaika sini elaka development ni bangai hake bo roya ge boni pore boro 25 tarik sarei 7 ta jorabo bo bai malai wi sini elaka development ni bangai kok salai hin thamani bosi borok no bo official residence tongphanu boro bai malaya tini temani bangai malaya boni ego boni sak no torjak mani je ang one of the IPS but you are a servant of all of us. You are supposed to serve us. When you cannot listen to our great leader, our Maharaj, our CM, how will you listen to laymen like us? What type of IPS officer are you? What type of DM are you? Nung tumaza DM. Sesadaran boropai to Malayani nung response roya nung sini Bubagra porjonto no si Malayani nung nini ego ni bangai hayang tongu. Ike sing nung hai borok no sini elaka sing nangya sini YTF thanai salo press conference khai saka then 96 hours 48 hours paika state government no sing warning robu sing YTF samanin 72 hours tongu sini elaka Gumuti district in totally osol khairo nai totally YTF all Tripura ni oroni o phaiui tini hai ni bangui chung state government no hai ni hai chapinai. Please take action so that peace and calm remain in Gumuti. Je peace I get omani u peace no to bonai ke Gumuti Torit Kanti Chakmano broadcast toma khainai. Tei busini oro media house Udaipurni media house media borok rok sini serai rok thangnai pro je khepana borok no omo usring khol khayo ni borok prosto khai tongu hake borok no kok horokha borok no kok bezwa sungui borok no jole rowui borok no kok thaicha hokha niro Bangladeshi hi hake hojoma bai borok jolebu Bangladeshi ano hopana ang joleya tumani omale ang Bangladeshi ya ang Triprahani borok kisa hojama si jolebu den nichoi chini kok borok kaisa sing tongu khikrok khigna ke si khata engpu hi ge borok nichoi borok phatar hani ngai hani bangui ni borok jolebu I'm Indian, I'm very proud Indian. Ang question oronio ano Bangladeshi hondi Nepali hondi jeng Nepali hojabu ble phatar hawo
जों बेंगालुरु थांफ्र अमाव थांफ्र दिल्लीयाव थांफ्र जों जलेयाब्ले आई एम प्राउड इंडियन हिसाबले बहायके बरबो जलेवानि ककरिं मानि दिनै हायनि बाङै आं मीडिया हाउस नबो सानाय don't try to anger our youth. You have tried many ways to anger them. That's why that phrase came out. Haini bangoi ang koinai. Everybody please try to cooperate. The DM has failed as a public servant to all the people of Gumoti and all the people of Tripura. He should be removed from Gumoti and taken away somewhere where he can serve well. That's all. Ambai. Oro barebar ang as a zonal chairman bono why bus phone khaika why bus message khaika no response boni office thang malaya hi thangke pura 6 ghonta 7 ghonta manai si malai maiya appointment nama porebo je bo fail khale ha ani elaka development khale as a zonal chairman ang barebar thangjak message bu khaijak phone bu khaijak ang oro ani phone no record tong bono why bus miss call are phone bo receive khayang mani boni porisi higher level of thangle CM no saja CM bu phone kai bo bu khaijaya buba gra bu khaijaya juno response kaya bo one sided tang tongbu sobani bangoi tang soba bo boni master jinsia this bo sotik babe as a DM u elakani unnoyoni bangoi chini public ni kok khnaya haini bangoi he should be removed bo o jagani remove khayoni bata bono tai kaisa pai sini tiprasani kabangma beneficiary ni bagai bubagra salaina ni malaika malainani thangmani bo malailia phia ba asir baiya ko bubagra ek mas roi torin kanto sakma DM no o Gumti district ni DM no bar call khaija call khosaya last pai thagoke bubagra ni number phone number no si block khairasi bo bubagra no kaisa sagnang yang mani klaya joto tiprasano sagnang yang mani klaya bon yagulo bahai asir bai thagya kho sini bubagrani logeo sini ADC hafangni CM tongo o CM no sagnang ya khai autorit kanto sakna tin CM no sagnang ya pura ADC no pura tiprasano sagnang ya hai ni bagu tabuk sing bono bodliya transfer ya sing bono YTF mia thangnai ni sing already ne press club khai rajak press meet khai rajak thangnai ni tei 96 घंटा बिसिंग टंगनो autorit kanto sakmano suspend khayang khangke Gumti district je RD block tongmani ADC village tongmani no sing thung jaga tala roi torit kanto sakmani action nanaising haini bangi sung YTF tabo kra khayinga sok tongo tongmung sing all time no naisingi tongo o jora no naisingi tongo 48 hours 48 घंटा already thangjak tei bagniya 96 घंटा बिसिंग Government of Tripura tongmung no autorin kanto sakmano suspend khayang khangke जों बेबाग ब्लॉक गुमती डिस्ट्रिक्ट टंगमानी तै बेबाग ADC विलेज पंचायत टंगमानी न थुम जगावो तोरी कांत सागमानी न फोटो खाइसियै और जगा जुता बाय कारoi तालारoi RD ब्लॉक तालारoi पंचायत तालारoi तोरिन कांत सागमानी मखांग जत मारे सालसा के जे तोरिन कांत सागमानो ट्रांसफर सस्पेंड खाया सकसं और जगा YTF खुक तै मुसुनाय हानि मांगु जों समाय दांजाक तब जों जा जरा सिमी नाइसिं तंगो बुबाग्रानो जतने एक्सेप्ट सिनी स्टेट गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक शाह जिसासी और एक टाउन थं दुई टाउन थं कॉल खाइखां के कॉल रिसीव खाइ कक सां और बिसिंग माने महाराजा हने और बिसिंग आसक बाइथाया को ओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि नरेंद्र मोदी जी PM नि स्वराष्ट्र मंत्री जी अमित शाह जी बरक्सासी महाराजा हने और एकटा दुईटा फने कॉल खाइखां के खसावि रिसीव खाइ कक सां फिया साधारण तिनी DM boka ase kongsuge sini bubagra hani bubagra no saknang ya khaye tini boni number no block khaima kha boni nam boni bobai malai na soilia o bubagra no saknang ya mane joto tiprasa no saknang hani bangu sing YTF siring tongya ja jora naising toiko o jora ni bisingo torit kanto sak mane tongmung suspend khayang khangke bebak RD block administration block bebak no sing talar nai te thangnai ni sekdam sok phaijak एकदम कबांगनो शक फाइजाक थांनायनि बेनिफिशियारि बो राबार बागान राबार शक फाइजाक जत बेनिफिशियारि न राबार रया खायै वाटै फाइबलिबो राबार रया खायै चैत्र मासे राबार रवै ताबो कबांगनो पब्लिक र काइमा यांगै दं से एकदम नि कबांगा फाइजाक
Nini rubber plantation ni kwanga phaijak. Kuti rang phaijak no. Bo public no roya khaiye taw already no orang phirok thangjak. Haini bangi joto sang 96 gon taromani bisingo tongmung suspend khayang kangke sung tei kotor okhanai bebak administration tongmani Gumti district o bebak jaga talar nai.